To je najjednostavnije rečeno pokušaj da se ova ljudska prirodna inteligencija nekako realizuje u nekom, da kažem tako, veštačkom tehnološkom supstratu. I sad taj tehnološki substrat, ta supstanca, ona je zapravo digitalna u svim istraživanjima veštačke inteligencije posle Drugog svjetskog rata, negde od 50. godina do danas. Znamo da je prirodno ostvarena u jednom drugoj supstanciji, nije na drugačiji način. To je, dakle, pokušaj da se pod pretpostavkom da ljudski misaoni procesi, rezonovanje, percepcija, svi naši saznani procesi i sve ono što vodi onome što su intelektualne funkcije čoveka, pod pretpostavkom da one možda mogu da se opišu kao vrste algoritama koji barataju sa podacima kao što računari barataju sa podacima, one bi po tom pretpostavkom baratale sa podacima koje dobijamo od čula, koje dobijamo od našeg pamćenja, našeg prethodnog saznanja iz iskustva, i da onda na tako neki način algoritamskom kombinacijom tih informacija mi možemo zapravo da simuliramo funkcije prirodno, odnosno ljudske inteligencije. I tu treba biti, da kažem, veoma oprezan, ograditi se naučno i reći to je samo jedna pretpostavka, ona verovatno nije tačna, da ljudski prirodni um, ovaj biološki um koji mi imamo zaista funkcioniše u potpunosti onako kao što mi znamo da mogu da funkcionišu digitalni računari, tako da je projekat zapravo razvoja veštačke inteligencije kroz digitalne kompjutere vrlo verovatno nešto što će biti samo parcijalni uspeh u odnosu na ono što je majka priroda bila u stanju da stvori proces evolucije. Pa ono što je pre svega bitno razumeti je da svi savremeni ovi sistemi veštačke inteligencije, sa njima smo mi danas praktično u medijima i u javnom diskursu uopšte izjednačili značenje termina veštačka inteligencija, svi oni spadaju u takozvane sisteme generativne veštačke inteligencije. Najpoznatiji od njih je ChatGPT, kao i sistemi za generisanje vizualnog materijala Midjourney, DALL-E 3, isto od OpenAI, kao i ChatGPT, svi spadaju u tu klasu generativne veštačke inteligencije. Ono što odlikuje te sisteme je potreba za veoma dugotrajnim i opsežnim treningom, kako se to kaže, da kažem tako, u struci, u AI inženjerstvu. Taj trening se sprovodi u nekoliko faza, od kojih finalne faze, koje sebi zaista mogu da dozvole samo oni igrači, samo one kompanije koje baš imaju novca za velike investicije u to, one podrazumevaju korigovanje rada tih sistema kroz ljudski feedback. Znači, to je sada trenutak u kome ih vi više ne trenirate na ogromnim količinama teksta koje ste prikupili online, praktično celom javno dostupnom, da kažem tako, diskursu čovečanstva, već razvijate specifične skupove podataka koje rukom moraju da naprave ljudi i da onda vi, kako se to kaže, fino doterujete funkcionisanje tih sistema. Tako da oni na površini gledano onako deluju sasvim kao onako solidni sagovornici čoveku. Najnoviji trend je, čini mi se, da se maksimalno ulože zapravo u to. Počinje prava borba za to da se dođe do kvalitetnih podataka, jer ono što je postojalo od podataka za trening je praktično potrošeno, da kažem tako. Tu smo postigli sa tekstom limite koji su mogli da se postignu, to je prilično mukotrpan, prilično skup rad. To je ono što sada, čini mi se, najviše unapređuje te sisteme. Najnoviji trendovi su takođe trendovi automatizacije mnogih njihovih funkcija kroz, da se izrazim tako, programerske interfejse. To je nešto što neće možda, dobro, delom hoće zapravo i, da kažem tako, korisniku koji nije programer, koji kroz interfejse komunicira sa ChatGPT-em, Anthropikovim Claude-om ili nekim drugim modelom olakšati život, ali će programerima omogućiti da koriste funkcionalnosti tih sistema na izuzetno kreativan i mnogo olakšan način. Tako da to je ono što se, da kažem, baš ovih dana dešava u oblasti, što mislim da su sada najnoviji trendovi koji će konačno rezultirati u još jednom višem nivou korisničkog iskustva sa veštačkom inteligencijom. Ja sam imao te sreće da se u mom akademskom profesionalnom razvoju se preklopile društvene nauke, odnosno studije i doktorate i psihologije, sa činjenicom da sam bio programer još od 80. godina 20. veka i studirao matematiku neko vreme, ostao psihologiju. Tako da sam prilično imao, da kažem onako, celovit uvod najmanje od tih 80. godina na ovamo. Ono što treba razumeti je u istoriji razvoja veštačke inteligencije, koja realno počinje kao oblast kibernetike, da kažete tako, 50. godina 20. veka, postojale mnogo teorijskih škola, pravaca, ideja, ali dve ideje su suprotstavljene negde sve vreme. Jedna ideja koja počiva na tim terminima možda komplikovanim, asocijativnih učenja, neuronskih mreža, ovoga što se sad naziva duboko učenje, to su sve povezane vrste algoritama, i ona zapravo, nju odlikuje to što ljudsku inteligenciju pre svega posmatra kao učenje i kao pamćenje.
To su, da kažem, mentalne funkcije koje ona pokušava pre svega da simulira. A pravo simboličko rezonovanje koje je vođeno zakonima logike, ono što učimo od osnovne pa i kroz srednju školu i tako dalje, je nešto što je inspirisalo razvoj jedne druge linije u istoriji veštačke inteligencije koja se naziva simboličkom inteligencijom, tehnički simbolička kognicija, nije bitno, to je stručni termin. I te dve linije su se negde u prethodnim decenijama smenjivale, da kažem tako, po tome ko je otprilike više obećavalo da nešto može da se desi. A ono što je veliko iznenađenje zapravo u prethodnih 20 godina jeste da je u istoriji razvoja veštačke inteligencije praktično težište bilo na strani od razvoja te simboličke inteligencije i da su mnogi 80-ih pa i 90-ih godina sumnjali da neuronskih mrežama može da se postigne ono što mi danas znamo da može da se postigne. Kako je došlo do toga? Prelomne tačke se zapravo ne dešavaju u naučnim krugovima, dešavaju se mnogo više u inženjerskim krugovima. U prethodnih 10-15 godina to su proboji u samim algoritmima, znači otkriće efikasnih algoritama za trening neuronskih mreža, zatim to su mnogobrojni proboji u razvoju elektronike, u razvoju hardvera. Da nemate danas na raspolaganju hardver koji imate, ne biste bili u stanju da trenirate tolike sisteme koje trenirate. Ti su razvoji prepoznati, nagrađeni vrhunskim naučnim doprinosima, Turingovim nagradama, trojici ljudi koji su razvijali tehnike dubokog učenja i otprilike ja bih rekao, to su negde prelomni trenuci 70. 80. godine 20. veka u smislu nekih fundamentalnih otkrića, a inženjerski proboji praktično negde od 2003. 4. 5. godine do 2020. 21. kad smo konačno počeli da vidimo rezultate kakav je ChatGPT. Ajde da na to pitanje odgovorimo onako da kažem iz jedne poslovne perspektive, iz neposredne perspektive primjene. Vi dakle imate provajdere koji razvijaju te velike sisteme generativne veštačke inteligencije, kažem tako. Oni se bave prirodnim jezikom ili tekstom kao ChatGPT, kao Anthropicov Claude, ili se bave vizualnom informacijom. Te modele kada vi koristite u neposrednom aplikativnom razvoju, znači da napravite servis ili uslugu koju onda vi hoćete da prodajete, ali hoćete da ta usluga može da se osloni, na primjer, na komunikaciju prirodnim jezikom. Tipični primjeri virtualni asistenti, chat-botovi specijalizovani za razne stvari i to. Takve tehnologije se razvijaju tako što vi zapravo kombinujete moć tog modela koji je fantastično naučio prirodni jezik, odnosno strukturu prirodnog jezika da komunicira, sa spojnim izvorima informacija i sa nekim domenski specifičnim saznanjem koje, recimo, samo vi u poslu možete nekome da imate. Znači, trudite se da kombinujete postojeću analitiku, postojeće metrike, postojeće algoritme, postojeće tradicionalne metode mašinskog učenja i slično, sa nekim informacijama ili sa nekim znanjem za koje vi kažete sad ja mogu ovaj sistem da dovedem na nivo ekspertize na koji konkurencija ne može da ga dovede, a da se opet velikim igračima, znači onima koji razvijaju same te takozvane osnovne, foundational models, kako kažemo na engleskom, da se njima prosto ta specijalizacija i ulazak u takve tržišne niše im se ne isplati. To je negde gde se sad svi nalazimo, da kažeš tako. To je tržište na kojem možete da se krećete, da ima prostora za istraživanje i unapređenje. I zbog toga budućnost u narednim godinama, gde se sada formira to tržište, gde ćemo videti gde zapravo vrednost može da se napravi, a gde ne, jeste upravo u tome. Da odgovorim direktno na pitanje, u kombinaciji onoga što je funkcionalnost velikih jezičkih sistema ili velikih sistema za vizualnu analizu i generisanje slika sa specijalizacijom u domenskom smislu i kombinacijom sa tradicionalnim analitičkim metodama gde može da se podigne korisničko iskustvo i izvuče neka dopunska vrednost i slično. Mislim da je to neposredna budućnost.